Dobro jutro, dobrodošli u Kaži prst na B92. Moje ime je Suzana Trninić, moj gost ovog jutra, zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke, Nemanja Šarović. Dobro jutro. Da, dobro jutro. Dobrodošli u Kaži prst, gospodine Šaroviću. Republička i gradska izborna komisija su proglasile vaše liste, nosilac liste Vojislav Šešelj. Ne bih se na tome duže zadržavala, ali za početak informaciju kakvo je zdravstveno stanje gospodina Šešelja, imajući u vidu da ste pominjali poslednjih dana da je iz zatvorske bolnice prebačen u izolaciju. Izolaciju, da. Vi znate da je dr. Vojislavu Šešelju dijagnostikovan rak debelog creva i moram reći ono što je veoma bitno da je to urađeno tek, da je kolonoskopski pregled urađen tek 2 godine nakon što je on to prvi put zahtevao. Dijagnostikovan mu je rak debelog creva, uspešno je izvršena operacija, to također moram da kažem. On se nakon toga osjećao izuzetno dobro. Vraćen je u pritvorsku jedinicu. Nakon toga određeno mu je 12 ciklusa hemioterapije. Odveden je prvi put 4. februara, 3 dana je proveo u civilnoj bolnici u Hagu gde je primao hemioterapiju i nakon toga je potpuno, rekao bih, neobjašljivo, dakle svakako ne iz medicinskih razloga, jer se to sa medicinskog stanovišta ni na koji način ne može opravdati. On je prebačen u izolaciju u zatvorsku bolnicu. Bio je smešten u jednu prostoriju iz koje nije mogao da izađe 7 dana, u kojoj nema dnevnog svetla, u kojoj nema svežeg vazduha i gde je po prirodi stvari bio 24 sata dnevno vezan za krevet, što je direktno znatno pogoršalo njegovo zdravstveno stanje. Ponovo mu se posle 2 godine javila aritmija, osjećao je nesvesticu, malaksalost. Dakle, vi sada zdravog čoveka, kada biste vezali za krevet 7 dana, znate da se ne bi osjećao dobro. Ali kad kažete da nisu medicinski razlozi u pitanju, odakle vam ta informacija? Pa evo to i veliki broj građana Srbije zna, možete se raspitati kod medicinskih stručnjaka. Osnovno što se preporučuje nakon hemioterapije, podizanje imuniteta, to je metoda koja je izuzetno agresivna, ne samo prema organima koje se tretiraju, već uopšte prema čitavom organizmu i osnovno je nakon hemioterapije podići imunitet. Imunitet se podiže tako što ćete boraviti što više na svežem vazduhu, što ćete biti na suncu, tako što ćete se što više kretati. Kod Vojislava Šešelja odlukom zatvorske uprave i sekretarijata urađeno je potpuno suprotno. Dakle, očigledno je da oni čine sve što je moguće, kao što su to činili prethodnih 11 godina, da unište njegovo zdravlje i da taj postupak završe sudskom likvidacijom bez donošenja presude. Rekli ste, kad ste objavljivali informacije o zdravstvenom stanju gospodina Šešelja, između ostalog da su razlozi za tu izolaciju politički, osim što su, kako ste rekli, duboko nehumani. Zašto politički? Zato što je čak to stajalo u posljednjem obrazloženju. Sudija Antonetti u odluci o nastavku postupka rekao, kada je odbijan zahtev da Vojislav Šešelj bude pušten na slobodu i da bude ukinut pritvor, on je napisao da je najdelikatnije pitanje u vezi sa eventualnim puštanjem Vojislava Šešelja na slobodu to što Međunarodni pakt o političkim i građanskim slobodama u svom članu 25 garantuje da svako može učestvovati u javnim poslovima, da može birati i biti biran na neposrednim, opštim, tajnim i tako dalje izborima i član 14 koji kaže, dakle, sudija je citirao te članove i član 14 koji garantuje prezumpciju nevinosti, da svako ko je optužen za neko krivično delo da se smatra nevinim dok se zakonski ne dokaže suprotno. I onda sudija Antonetti razmatra na koji bi način mogao ta međunarodnim dokumentima garantovana prava i Vojislavu Šešelju i svakome drugom da mu uskrati. I kaže, njegovo je razmišljanje da bi se to moglo, taj problem mogao rešiti tako što bi Vojislav Šešelj u slučaju puštanja, eventualnog puštanja, bio pušten ne u Srbiju, nego u neku drugu udaljenu evropsku zemlju iz koje ne bi mogao uticati na političku situaciju u Republici Srbiji. Dakle, nije to sada da mito, to vam je priznala i Karla Del Ponte. Imate bezbroj depeša Wikileaksa objavljenih koje o tome govore i direktno vam sudija u odluci kaže da su razlozi pre svega političke prirode jer ne mogu, jer mu međunarodna dokumenta garantuju pravo da se bavi politikom ako izađe na slobodu. Ali kažete mi, koliko Beograd interesuje zdravstveno stanje predsjednika vaše stranke? Kada kažete Beograd, onda pretpostavljam da ne mislite na narod predsjednika države,
apsolutno ne interesuje. On je nedavno u jednom intervju rekao da ga je pogodilo kada je čuo da je gospodin Šešelj bolestan, da smatra da je bez razloga toliko dugo u Hagu i da bi voleo da ga još jednom vidi. Jedino što je gore, što je licemernije, što je bezobzirnije od te nebrige koju država pokazuje prema Vojislavu Šešelju punih 11 godina je to što oni čak idu dotle da ti ljudi koji su uradili sve moguće da unište Vojislava Šešelja, što pokušavaju da na žrtvi koju on podnosi u Haškom tribunalu prikupe nekakav politički poen. Nama ne treba da Tomislav Nikolić seiri nad sudbinom Vojislava Šešelja. 21. februara će biti održano suđenje u Palati pravde po tužbi Vojislava Šešelja protiv Tomislava Nikolića, jer je Tomislav Nikolić lažno obavestio javnost da je Vojislav Šešelj planirao da ga ubije. Verovali ili ne, taj poziv dugo nije mogao se da uruči. Vraćalo se iz predsjedništva. Predsjednik Republike, dakle, sedište u predsjedništvu, oni vrate sudski poziv i kažu predsjednik nije bio tu. O čemu se radi? A vlada? Pa vlada Republike Srbije ima isti odnos. Ali gospodin Selaković, ministar pravde, je govorio da je vlada Republike Srbije, lako je govoriti, bitno je šta ko čini. Oni nisu učinili apsolutno ništa i potpuno je jasno da je posljednji čovek koga žele da vide u Srbiji upravo Vojislav Šešelj. Dakle, Vojislav Šešelj, i to da razjasnimo više, Vojislav Šešelj je po političkoj optužnici odveden u Hag, iz političkih razloga isključivo. Otišao je sam kada je podignuta optužnica, podignuta iz političkih razloga. Iz političkih razloga ga tamo drže i držat će ga u Hagu, ako treba i do smrti, dok god misle da na taj način uništavaju Srpsku radikalnu stranku. Ukoliko neko zaista želi da vidi Vojislava Šešelja u Srbiji, onda tu postoji samo jedan način, a to je da Srpska radikalna stranka ostvari dobar rezultat na ovim izborima i da se onda Vojislav Šešelj vrati, ili više neće biti razloga da ga drže. I mi ćemo taj dobar rezultat i napraviti. Kako? Evo da krenemo od toga. Politika Srpske radikalne stranke je jedina koja je izdržala probu vremena. Jedina smo mi politička stranka na političkoj sceni koja se 24 godine iskreno i dosledno zalaže za iste stvari. Ali kako ste prošli na toj problem na prošlim izborima? Niste ušli u parlament? Ne meri se ispravnost politike trenutnim rejtingom. Da li to znači da je politika Aleksandra Vučića ispravna? Pa nemojte, molim vas. Da li to znači da je politika Zorana Đinđića bila ispravna? Pa nemojte, molim vas. Ili Mirka Cvetković. Ajde da pričamo o rezultatima. 14 godina Srbiju vode proevropske stranke. Da li je tačno da su za svaki zakon govorili da je proreformski? Da ga je odobrila Evropska unija? Da će nas uvesti u tu bolju budućnost? Da li je to tačno? Jeste. Šta je rezultat te proevropske politike, proevropskih zakona? Rezultat je to da je u Srbiji sprovedena pljačkaška privatizacija. Rezultat je to da imate više od 1 milion nezaposlenih. Rezultat je to da u Srbiji vlada nesigurnost, da su ljudi u strahu, da situacija u medijima nikada nije bila gora. Pa to je valjda krunski dokaz da je politika koju zastupaju proevropske stranke doživjela debakl. Oni kažu trijumfovala je. Ta politika bi trijumfovala da su mi srećna zemlja, kakvu su obećavali da ćemo biti. 2000. su rekli 2003. Pa su rekli 2005. Tad su obećavali da ćemo 2007. biti u Evropskoj uniji. Nama je 2012. godine Aleksandar Vučić rekao: obećavam građanima Srbije da ću podneti ostavku ukoliko za 6 meseci ne osete značajan boljitak. Vi to imate u presklipingu. Danas kažu, evo već krajem 2015. vi ćete osetiti poboljšanje. Mi moramo u reforme. Pa šta smo do sad radili nego bili u tim reformama, a te reforme su ono što su donele nesreću, siromaštvo i beznađe građanima Srbije. A vi izlaz vidite u čemu? Mi izlaz vidimo u tome da se moramo okrenuti onima koji nam jesu tradicionalni prijatelji. Vi ste tokom prethodnih 12 godina ili 14 godina u Srbiji je važila krilatica Evropa nema alternativu. Pa su nam podmetali krilaticu koja kaže i Kosovo i Evropska unija. Ta je politika propala. Dakle, vidi se da tu nije, sačekajte, evo odgovorit ću vam. Ne, sačekajću, jeste, i Kosovo i Rusija, a objasnit ću vam zašto. Dakle, umjesto te politike koja je propala, to je politika i Kosovo i Evropska unija, to je potpuno jasno da nas Evropska unija ucenjuje po pitanju Kosova i Metohije i da nećemo, dok se i formalno ne odreknemo Kosova i Metohije, da svakako nećemo ući u Evropsku uniju, onda su sad promenili. Sad sa jedne strane, to govorimo o Vučiću, Dačiću, Borisu Tadiću, Đilasu i Čedi Jovanoviću, oni kažu i Moskva i Brisel.
Ne može se sedeti na dve stolice. Moskva i Brisel su suprotstavljene strane u toj geopolitičkoj, da kažem, utakmici koja se danas igra. Imamo drugu stvar koja kaže političku neutralnost koju je sad proklamovao DSS umjesto te njihove propale parole i Kosovo i Evropska unija, koja suštinski znači ni Kosovo ni Evropska unija. Da li Srbija može povratiti Kosovo bez moćnog saveznika? Koji je to moćni saveznik na koga mi možemo da računamo? Jesu to Sjedinjene Američke Države koje su nas bombardovali i koje nam otimaju Kosovo i Metohiju? Da li je to Evropska unija? Ne, nije. Jedini moćan, tradicionalni, istorijski saveznik na koga Srbija može da računa je Ruska federacija. I mi smo jedini koji imamo hrabrosti da to kažemo. Za razliku od svih drugih, za razliku od svih drugih koji 15 dana pred izbore pričaju o tome da treba koristiti prednosti sporazuma o bescarinskoj trgovini sa Ruskom federacijom, a nisu za prethodnih 15 godina uradili ništa. Zašto me pitate za DSS? DSS je taj koji danas kaže da šteta od SSP je $1.000.000 godišnje i veća od toga. Ko je potpisao SSP? Da li ga je potpisao Vojislav Šešelj ili Vojislav Koštunica? Potpisao ga je Vojislav Koštunica. Najveći problem je u Srbiji što je na delu ispiranje mozga, što je na delu ono što kaže Aleksandar Vučić, otvoreno kaže, moramo menjati svest u srpskom narodu. Šta to znači konkretno? To znači da je njihova dominacija u medijima i elektronskim i štampanim takva, da građani ne mogu sesti i razmisliti šta se zaista dešava oko njih. Zato što svaki dan izlaze sa novom aferom, svaki dan izlaze sa novim informacijama i to se nikada ne rešava. Nikada se ne podnosi politička odgovornost za ono što je rađeno. Prva stvar koju treba bilo koja vlast da uradi, treba da podnese račun šta je radila u prethodnom periodu. Nas su ubeđivali da je ova vlada, prva vlada koju je bio predsjednik vlade Ivica Dačić, fenomenalna. Onda su godinu dana praktično ili 6 meseci pričali o rekonstrukciji. Izvršena je rekonstrukcija uz porođajne muke. Šta su nam tad rekli? Najbolja vlada u istoriji Srbije, ekspertska vlada, pa Štros-Kan, pa Fratini, pa ne znam nijako sve više neće savjetovati Aleksandra Vučića, pa Radulović, pa Krstić, pa zaista nešto fenomenalno. I šta se dogodilo? Da je najbolja vlada u istoriji Srbije, kako su nas ubeđivali, zapravo bila vlada koja je najkraće trajala i koja iza sebe nema nikakve rezultate. Ako pogledamo koji su rezultati vlade Republike Srbije, koji su rezultati Aleksandra Vučića, tih rezultata, osim medijskih manipulacija koje nikada nisu bile gore, jednostavno nema. Ali viđeniji ljudi iz vaše stranke, koji su tu vašu stranku oličavali, pa bili vaši predstavnici na predsjedničkim izborima, danas su u toj Srpskoj naprednoj stranci. Tako je. I to samo ojačava našu ideju. A kako to ojačava vašu ideju da... Šta je suštinska razlika između mene, na primjer, i Aleksandra Martinovića? Je to što je on tu ideju zastupao dok mu je to omogućavalo poslanički mandat. Odmah nakon izbora u roku, a političku karijeru izgradio na žestokim kritikama Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Jel tako? Da li je o bilo čemu drugom pričao? Nije. Prošli su izbori, pretrčao je kod njih. Zašto? Da bi bio predsjednik Skupštine opštine Ruma, da bi bio direktor upravnog odbora Galenike, da bi bio na još 5 drugih mesta i primao 400.000 dinara valjda mesečno. Za razliku od nas koji iskreno verujemo u politiku koju zastupamo dosledno već 24 godine i koji od nje nismo odustali. Čak ni onda kada smo završili na birou, čak ni onda kada smo bez posla evo već 2 godine. Dakle, našu snagu naših uverenja ne određuje to da li će neko od tih ljudi koji su je zastupali odustati. Da, ali kada govorite za razliku od vas, a kojih vas? Dakle, i dalje Šešelja stavljate na izbornu listu, čovjek je godinama u Hagu u jako teškoj zdravstvenoj situaciji. Vojislav Šešelj je... Izgubili ste, otišao vam je Dragan Todorović, koji vam je također bio jedan od čelnih ljudi stranke, Gordana Poplazić, pomenuli smo Martinovića, Dragan Stevanović... Evo da vam kažem konkretno. Vojislav Šešelj je predsjednik Srpske radikalne stranke. I što se mene tiče, uvek će biti na čelu liste Srpske radikalne stranke. Ja znam da to mnogima smeta u Srbiji. Možete samo sa Šešeljem na listi da dobijete? On je bio, možda će vas to iznenaditi, pored Vojislava Šešelja na listi još 249 ljudi. Evo ja sam, na primjer, na drugom mjestu. Pa onda imamo 3., pa 4. i tako do 250. Tu ima veliki broj
i iskusnih ljudi koji su već 24 godine u stranci i koji su osnivači stranke, poput Milorada Mirčića, poput Zorana Krasića i drugih, i Gordana Poplazića i dalje u Srpskoj radikalnoj stranci. Dakle, oni je nisu napustili. Oni nisu... Ali ulazite u patriotski blok. Sačekajte, evo da završimo oko ovoga. Sačekajte da završimo oko ovoga. Ali tu postoji veliki broj mladih ljudi koji su izdržali i progon i to što su bez posla, što su na ulici, što ih režim proganja na svaki mogući način, što nas hapse, što smo svaki treći dan pred sudom. Dakle, i Đura Đakšić, i Saša Santovac, i Marko Milenković, i brojni drugi ljudi, i Dejan Mirović, i brojni drugi ljudi širom Srbije. Dakle, to je naša snaga. Naša snaga je to što smo nepokolebljivi, što se nikada nećemo predati, što smo dosledni i što istinski verujemo u politiku za koju se zalažemo. Za razliku od drugih, pa ne može čovek jedan promeniti za 2 ili 3 godine 3 politike i ponašati se kao da se ništa ne dešava. Ali kolika je vaša snaga ako ulazite u savez i sa drugim pokretima, poput Obraza i naših? Da, meni je zaista drago što vam i to smeta. I to znači, to je pokazatelj da je to bio pun pogodak. Smeta, znate, za vas je normalno da se okuplja i kuso i kljakavo ukoliko će raditi protiv interesa Srbije. Dakle, može danas na izbornoj listi Aleksandra Vučića da bude Vuk Drašković, koji je do juče najgore moguće priča o njemu, može da bude Rasim Ljajić. Kad vam dođe sledeći put Rasim Ljajić, uzmite njegov snimak 2012. godine, šta je na mitingu ove demokratske stranke govorio o Tomislavu Nikoliću i Aleksandru Vučiću. I to je normalno. Sa druge strane... Rasim Ljajić, Vuk Drašković nemaju, dakle, nisu osuđeni zbog širenja rasne i druge diskriminacije. Dakle, gospodin Mladen Obradović jeste. I vi sada njega stavljate i na gradsku i na republičku listu. Evo da vam objasnim. Tako je, on je na gradskoj i na republičkoj listi Srpske radikalne stranke. Mi se time ponosimo, kao što je gospodin Ivan Ivanović, predsjednik Srpskog narodnog pokreta naši. A da vam kažem šta je to što je zbližilo sve nas. Čime se tačno ponosite kad je reč o gospodinu Obradoviću? Dakle, i što nas je, zbog čega smo se udružili. Između Srpskog Obraza, Srpskog narodnog pokreta naši i Srpske radikalne stranke vi ne možete naći ni jednu ideološku razliku. Oni su se na svoj način, kroz nevladine organizacije, kroz svoje udruženja, borili za iste ideje za koje se Srpska radikalna stranka 24 godine bori u političkoj areni. Oni su prišli Srpskoj radikalnoj stranci. Njihovi pokreti će nastaviti da postoje, ali će svoju političku aktivnost provoditi kroz Srpsku radikalnu stranku. To, da li je neko osuđen na nekoliko meseci, osuđen je gospodin Ivan Ivanović je bio 15 dana u zatvoru. Vi to tako, s takvim ponosom govorite. Upravo tako. A zašto? Evo objasnit ću. Šta je tu razlog za tu vrstu ponosa? Šta je razlog? Nas ujedinjuje to što smo jedine organizacije koje su tokom prethodne 24 godine stradale od režima, koje režim proganja. Ja ću za nekoliko dana 4. put biti saslušan u Republičkom javnom tužilaštvu, odnosno Višem javnom tužilaštvu, po nalogu Republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac, zbog toga što sam zapalio zastavu Republike Kosovo. Možda će i mene osuditi. Da li to znači da ja ne treba dalje? Pa ja se ponosim time. To je moj politički program. To je razlog zbog koga me proganjaju. Proganjaju nas što smo nepomirljivi. Nemojte misliti da ja ne bih mogao. Pa ja da sam hteo da budem Aleksandar Martinović, da nemam ni časti ni obraza, da ne mogu svakoga da pogledam u oči, pa ja sam mogao biti ministar. Mislite li da ja ne bi bio dobrodošao danas da odem u Srpsku naprednu stranku? Pa bili ste izuzetno bliski sa Vučićem. Nije tačno da sam bio izuzetno blizak. Ako poznajete unutar stranačke odnose u Srpskoj radikalnoj stranci, ja sam bio taj koji je bio zadužen... Vi ste bili kandidat za gradskog menadžera i moje zaduženje je bilo da kontrolišem Aleksandra Vučića i sva kadrovska rešenja. Zato što je on imao genijalne ideje poput toga da, na primjer, Sašu Mirkovića stavi za direktora Beogradske arene, pa Zorana Bašanovića ne znam gde i tako dalje. Dakle, ljude iz svog bliskog okruženja, što u Srpskoj radikalnoj stranci jednostavno nije moglo da prođe. To je razlog. Dakle, kad govorimo o Obrazu i o našima, zašto ne i Dveri? Dakle, ono što je ostalo nejasno u kakvim ste odnosima sa tom političkom organizacijom, dakle, nudite im poziv za saradnju ili ne? Srpska radikalna stranka, za razliku od drugih koji su pokušavali na taj način što su pozivali na okupljanje patriotskih snaga,
da sebi pribave nekakav jeftin politički poen, mi to nismo radili putem javnih saopštenja. Jer ozbiljni pregovori, ukoliko imate iskrenu želju da do dogovora dođe, onda se to ne radi preko konferencija za novinara i preko saopštenja. Mi smo bez medijske pompe u najstrožijoj tajnosti pozvali i Mladena Obradovića iz Obraza, Ivana Jovanovića iz naših, dogovorili se s njima zaista brzo, jer kažem, to nije koalicija. To je bratsko, svetosavsko udruživanje oko ideja koje zajednički zastupamo. S ljudima kod kojih je jedan osuđen za kršenje ljudskih prava. Tako je. Isto smo tako pozvali i Dveri, bez medijske pompe, da niko nije znao, razgovarali sa njima, ponudili im da zajednički nastupamo, rekli su da će se javiti, nisu se ni javili, nažalost. Njihovo saopštenje bilo da vaš poziv više liči na marketinški trik, da bi se zakamufliralo odbijanje radikala da se sa Dverima istinski sarađuje. Mi na to saopštenje nismo odgovorili. Zašto? Oni su rekli da je to marketinški trik Nemanje Šarovića i da nikakav poziv, ni zvaničan ni nezvaničan, nikad nisu dobili. Kasnije su i oni sami to demantovali. Možete pitati Mladena Obradovića, evo laže Nemanja Šarović, možete pitati Ivana Ivanovića. Problem koji imaju Dveri je taj da objasne zašto su oni sami. Oni su razgovarali sa Pelevićem i sa zavetnicima, onda su se u Kuriru pojavili tekstovi da su tražili 20.000 evra za mesto na listi. Navodno su razgovarali sa nama, nisu ništa uradili. Razgovarali sa Obrazom, nisu ništa uradili. Dakle, za razliku od drugih koji su samo pričali i ništa nisu uradili, mi smo ćutali i napravili konkretan rezultat i ja sam siguran da će to građani Srbije prepoznati. Vi ste, na kraju smo emisije, dakle, vi ste i kandidat za gradonačelnika Beograda, pa izvolite, dakle, vaš glavni program za Beograd bi bio? Pre svega je sprečavanje pljačke. Prethodnih dana se najviše priča o tom Beogradu na vodi. Ja ću vam reći samo jedno, da ni u jednom planskom dokumentu od generalnog urbanističkog plana grada Beograda, što je ustav, bukvalno urbanistički ustav za grad Beograd, preko regulacionih planova, ne postoji ni govora o tome. Aleksandar Vučić je rekao jednu stvar. Oni ulažu 3 milijarde evra, i mi nećemo nikakve zakonske prepreke i barijere, nas to ne zanima, mi poštujemo tuđi novac i to mora da bude završeno. On je dozvolio sebi da kaže ja ću raspisati tender ili ja neću raspisati tender. Ko je Aleksandar Vučić? Da li ćemo mi u Srbiji konačno imati institucije ili će Aleksandar Vučić kao diktator reći ja raspisujem ili ja ne raspisujem tender? Dakle, neophodan je međunarodni javni tender u skladu sa zakonskom procedurom, neophodno je mnogo toga da se urbanističkim dokumentima promeni i ono što je potpuno sigurno, i ukoliko, oni su najavili bit će u maju gradnja, čega gradnja? Ukoliko i bude pravljen taj nekakav Beograd na vodi, a to će se pretvoriti u Beograd na hlebu i vodi, ja vam to garantujem, to će biti zabranjeni grad. Da li mislite da će neko iz običnog naroda živeti u toj kuli od 60 spratova i 200 metara? Da neće možda učiteljica iz Mladenovca ili vozač autobusa iz Padinske skele da kupi sebi penthouse suite u tom apartmanu? Neće. Biće Siniša Mali, čovek koji je simbol pljačkaške privatizacije, koji se obogati u periodu dok je Srbija propadala, kupit će ga Aleksandar Vučić, kupit će ga njemu slični tajkuni, kupit će ga koje kakve, kako ih već nazivate, ove starlete. Dakle, to su ljudi za koje je to rezervisano. Nikoga ko je pošten u tome neće biti. Mi moramo ispraviti dosta toga. Ova emisija kratka i ovo je prvi put nakon 2 godine da bilo koji Srpske radikalne stranke gostuje na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Neviđeni medijski mrak i neviđena medijska blokada se sprovodi prema Srpskoj radikalnoj stranci i to je najbolji pokazatelj koga režim najmanje želi da vidi u toj Narodnoj skupštini grada i Republičkoj skupštini, jer smo jedini koji imaju i snage, i znanja, i iskustva i što je najvažnije, hrabrosti da se suprotstave svakom režimu. I Đinđićevom, i Koštuničinom, i Tadićevom, i danas režimu Aleksandra Vučića. Hvala vam, gospodine Šaroviću, hvala i vama što ste bili moj gost. Hvala vama koji ste pratili Kažeprst. Moj gost sutra je potpredsjednik Liberalno-demokratske partije Ivan Andrić. Doviđenja do tada.